Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye Abaryankuna TV. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku karengane gakorerwa abanyamuryango b'ishyaka RDP. Insanganyamatsiko iragira iti: Nkusi wo mu ishyaka rya Dr. Christophe afunzwe bunyamaswa. Ni ikiganiro mwateguriwe n'itsinda ry'Abaryankuna mu mujyi wa Kigali ryayatohoje. Nimujye kure. Amezi abaye 13 nukuvuga umwaka urengaho ukwezi Jean Bosco Nkusi atawe muri yombi nyuma yo gushimutirwa mu nzira n'abantu batazwi, agafungwa n'abantu batazwi bari bambaye igisivili, bamukuye hafi bitaro bya ishyaka mu mujyi wa Kigali ku itariki 21 Werurwe umwaka wa 2021. Nkusi n'umunyapolitiki wari ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka riharanira kubaka demokarasi mu Rwanda RDP, ryarerutse gushingwa na Dr. Christophe Kayumba nawe ufunzwe. Akimara gufatwa, Dr. Kayumba yandikiye polisi abaza aho umuntu we aherereye kuko yari yagerageje kubaza umuvugizi w'igipolisi cya Kagame, ariko telefone igendanwa yanga gucamo. Umuvugizi wungirije w'igipolisi ndetse n'uwaribe bavuga ko nta makuru bafite. Yabandikiye umuryango we uhangayitse bikomeye kuko batari bazi icyo yazize ndetse n'icyo afungiye. Nyuma y'igihe kitari gito, RDP yaramwerekanye ariko agenda ahindurirwa inyito z'ibyaha kugeza ageze mu bushinjacyaha nabwo buhindagura ibyaha, bivuze ko mu by'ukuri nta cyaha yari afite, niyo mpamvu bamuregaga iki cyaha. Ejo bakamurega ikindi. Yagejejwe mu rukiko yaranegekaye, maze urubanza rw'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo rukajya rwimurwa bimara hafi umwaka. Nyuma araburana ariko urubanza ntirwasomwa. Yategereje gusomerwa nk'abandi araheba. Na n'uyu munsi ntazi igihe cye cyo gusomerwa. Ntazi n'uwo yabaza. Imiryango ye yarirukanse yararushye, no kumenya aho afungiye byaragoranye cyane. Nyamara nubwo bimeze bityo, ijisho ry'Abaryankuna ryamenye neza ko Nkusi amaze iminsi myinshi afungiye mu kato ku mpamvu atazi. Iki gihano Nkusi yahawe ntikiri mu mategeko y'u Rwanda. Ufunze agomba gufunganwa n'abandi kandi yisanzuye, anabona ibyangombwa nkenerwa byo kumubeshaho, akagira uburenganzira bwo kuryama heza, kwambara no kugaburirwa. Nyamara ibi byose Nkusi ngo yarabyimwe. Nibyo Rebeka, Nkusi afungiye ahantu anyagirwa mu kazu gato cyane kadafite ubwinyagamburiro. Ibi bikaba byaraje kandi amaze iminsi afungiye mu ihema rishyuha cyane, aho yahoraga abira icyuya nk'uri muri sona. Byagera ku mugoroba iri hema rigakonjeshwa ku gipimo cy'ubushyuhe buri hafi ya degre 0°C. Ibi byamugizeho ingaruka zikomeye kandi igihe yashakaga kwivuza ntiyabyemererwaga. Ubu nubwo hari duke twakosowe turimo kuvanwa mu ihema, ariko naho yavuye naho yagiye kuko afungiye mu kazu gato kameze nko mu mwobo, aho izuba riva nagire aho aryikinga, imvura nawe yagwa ikamuhitiraho. Ntabwo azi amaherezo. Jean Bosco Nkusi yaracyafunze bunyamaswa nk'uko abyita. Nubwo ubu gusura imfungwa n'abagororwa bishoboka, ariko nibyoroshye namba kuri we kuko atemerewe gusurwa mu gihe nta pereza rigikorwa ngo habe havugwa ko yaryica. Abandi bafunganywe bemerewe gusurwa n'umuntu umwe inshuro imwe mu cyumweru, ariko we ntabwo abyemerewe na busa kugeza ubwo n'abanyamategeko bitabemerera kumugeraho. None Rebeka, ngo Maître Ntirenganya Jean Bosco wunganira Nkusi ngo yagize icyo atangaza. Maître Ntirenganya Jean Bosco wunganira Dr. Christophe, akunganira kandi Cyuma Hasani Dieudonné, akanunganira Nkusi Jean Bosco, yatangarije itangazamakuru aho dosiye ya Nkusi igeze. Avuga ko yagombaga gusomerwa ku itariki 15 z'ukwa 4 2022, byimurirwa kuri 27 z'ukwa 4 2022, ariko nabwo ntirwasomwa, rwimurirwa ku itariki itazwi.
Maître Ntirenganya abajijwe icyo avuga ku buryo umukiriya we afunzwe. Yagize ati yambwiye ko afunze mu buryo bubi cyane bwa kinyamaswa, ho yakuwe mu ihema ajyanwa gufungirwa mu kazu gato cyane ku buryo atabona uko aryama, kandi iyo imvura iguye imunyagira. Yongeyeho ati ubu simperuka kumusura, ariko ubwo mperukayo yambwiye ko bamujugunyira ibiryo byagaze, amasaha yo kurya yarenze, kandi ngo ntanywa amazi kugira ngo adashaka kujya mu bwiherero kandi atabyemerewe, ngo yemerewe kujyayo rimwe ku munsi mu gitondo gusa, bityo akaba agiye kwicwa n'umwuma. Maître Ntirenganya kandi yabajijwe icyo bakorayo uwo bunganira afunzwe muri kondisiyo mbi nk'izo zitameze nk'iz'abandi. Yagize ati iyo tubivuze mu rukiko batubwira ko nta bimenyetso tugaragaza. Ikibabaje ni uko ataremererwa kuvurwa ku buryo ubuzima bwe buri mu mazi abira, ejo cyangwa ejo bindi wakumva ngo yanapfuye. Ati nta kindi abanyamategeko twabikoraho kuko tutemerewe kwinjira muri gereza ngo tujye kureba aho barara. Umunyamategeko avuga ko bahawe itariki yo kuburana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2022. Nyuma mu bwanditsi bw'urukiko babwira abunganira mu mategeko ko urubanza rwimuwe bigira mu bindi. Nyuma batungurwa no kumva ko kuri iyo tariki urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwabahatiye kuburana batunganiwe. Ibi rero ni bya bindi batangiye kera byo kubahimbira ibyaha bitabaho, noneho ubushinjacyaha bukabona buzasebera mu rukiko bugahitamo kugambana n'abagrefiye kugira ngo bayobye uburari, babeshye abanyamategeko babunganira ko urubanza rwasubitswe, nibarangiza baburanishwe batunganiwe. Ni nako byagenze uwo munsi. Aya makuru atariho umukungugu na handi bayasanga atari ku Abaryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Abaryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Umunyamategeko Ntirenganya avuga ko kuba abo bunganira barasabye ko urubanza rusubikwa, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rugatera icyifuzo ishoti, ahubwo rukabategeka kuburana batunganiwe, ari ukubambura uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga. Ibi rero ni bimwe duhora tuvuga. Mu Rwanda hakurikizwa amabwiriza yatanzwe kuri telefone, ntihakurikizwa amategeko yanditse. Iyo akurikizwa baba baraburanishijwe bunganiwe. Maître Ntirenganya avuga ko uwo yunganira atari kubona uko yandika asaba ubujurire, kuko aho afungiye mu kato agerwaho n'umucungagereza umwe, kandi uwo abamufata nk'umwanzi. Ntiyamwemerera kwandika ibaruwa ijurira urukiko umwanzuro rwafashe wo kumuburanisha atunganiwe. Akomeza avuga ko uwo yunganira afungiye mu kato kuva ku itariki ya 18 z'ukwa 10 2021, kandi mu by'ukuri si urukiko rwabitegetse, ahubwo ni gereza yabisabwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu. Asanga kandi uko afunzwe binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono, kuko ibyakorerwa ni iyicarubozo rikabije. Ubu aho urubanza rwa Nkusi rugeze ategereje gusomerwa ku itariki atazi. Atanyurwa n'imyanzuro akaba yemerewe kujuririra urukiko rukuru rukorera mu ifasi urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rurimo. Birababaje rero kuba yaraburanye ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, none akaba umwaka n'ukwezi n'iminsi 10 akiburana iminsi 30 y'agateganyo. Sobanukirwa n'Abaryankuna n'ibyo baharanira. Kubaka igihugu ni iki? Kuko ni ikibazo gikomeye
kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Ibyo bintu bundi ni ubugoryi. Kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza barabizi. Ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu. Ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. Rwanda rwiza, Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro. Abaryankuna bemera ko abanyarwanda bo mu moko yose cyane cyane abiswa abahutu n'abiswa abatutsi bahemukiranye ku buryo bukomeye. Abaryankuna bizera ko gukubita icyuhagiro abagize uruhare mu mahano yagiye asimburana ku Rwanda n'abanyarwanda ari kimwe mu bisubizo by'impinduramatwara agacanzigo igamije guhagarika intambara umunyarwanda rwana n'undi, hakunamurwa icumu, tukubaka u Rwanda rwa bose kandi rw'iteka ryose. Turakurarikira kwifatanya natwe mu mpinduramatwara agacanzigo. Ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RDP Abaryankuna. Twibutse ko mu bushakashatsi Dr. Christopher Kayumba yakoze muri Gereza mwaka 2019 yasanze umuntu umwe muri batanu ari ukuvuga 20% abafunze akiri umwere atarahamwa n'ibyaha ibyo nyine bita iminsi 30 y'agateganyo. Ukibaza icyo babikorera ukakiyoberwa, uretse ubugome bwokamye iyi ngoma y'agahutura ya FPR Kagame. Ibyaha regwa byagiye bihindaguruka kugeza mu rukiko, aho noneho ubu ashinjwa ibyaha bitatu birimo icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, ubujura bukoresheje kiboko, kwiyitirira umwuga utari uwawe cyangwa impamyabumenyi. Kuko byumvikana rero ibi byaha byose ni ibihimbano, kuko buri rwego byagiye bihindurwa. Kuko byumvikana rero ibi byaha byose ni ibihimbano, kuko kuri buri rwego byagiye bihindurwa bikarangira yimwe uburenganzira bwo kunganirwa kuko babonaga yatsinda. Mwishywa wa Nkusi Jean Bosco witwa Mushimiyimana Ariet yabwiye abanyamakuru ko yamusuye kuwa gatanu tariki ya 22 z'ukwa 4 2022 ntiyemererwa kumubona, ariko amenya amakuru ko akato afungiyemo yakajyanywemo ku itariki ya 12 z'ukwa 4 2022. Afungirwa ahantu hato atabasha kuryama no kurya ntarya, ngo umwuma urenda kumwica kuko yanga kunywa, ngo adashaka kujya kwihagarika kandi atabyemerewe. Uyu mwishywa we kandi avuga ko icyo azira bakigize politike, kandi mu by'ukuri azira ubutaka bwa se witwaga Murekezi Augustin wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubu butaka bwatwawe n'akarere ka Gasabo. Bahengereye ikibazo cyarageze ku rwego rw'umuvunyi, yaranabategetse ko babasubiza ubutaka bwabo. Baramufata baramufunga, afungishwa n'uwitwa Mudenge Jean Paul utuye mu butaka yaguze n'akarere ka Gasabo. None ntiyemerewe kuvugana n'umuryango we ngo ababwire aho ikibazo cyari kigeze ngo gikurikiranwe. Umuryango urimo mushiki we Gahongayire Christine uvuga ko bafite amakuru ko Nkusi Jean Bosco amaze imyaka myinshi cyane yarabwiwe n'abapolisi
n'abasirikare bakuru babatwariye ubutaka ko bazamugirira nabi. Mu kwanzura rero tunasoza iyi nkuru tukavuga ko urwego rushinzwe abafungwa rwa Kagame rukwiye kubazwa iri yicarubozo rukorera Nkusi Jean Bosco, rukabazwa n'impamvu adafungiye mu buryo bumwe n'abandi, nawe agahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi bafunze. Turasaba inzego zose n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'imirimbanyi ko bose bashyira hamwe ijwi bakavugira iyi nzirakarengane ifungiwe mu icarubozo aho ari mu kato i Mageragere. FPR ukomeje icarubozo ku nzirakarengane, gira ugende ntituzagukumbura. Aha rero ni naho ikiganiro kirangiriye, dushimira itsinda rigari ry'Abaryankuna ryagize uruhare mu kugitegura. Mwakigejejweho nanjye Constance Mutimukeye mfatanyije na Rebecca Nikuzwe. Mugira amahoro.